iko mare kadhi nyime jagoro maduong' ma Jubilee Moitalelo Lekenta oyago jod bura ma Emurua Dikir kod jima moko abich manyocha wito ngimagi masira mar kalapapla Mosop kaunti ma Nandi. Kendo koni ng'eno nyocha en jatelo mane ochiwore ok mana ne jodak e kar ching'od buche kende to kata mane Kenya mangima. Okoni Kenya owito ji manyocha familia kod oganda geno kuomgi ka bende dwani nonro mondo tim mapiyo kendo matut mar yudo adieri e wi gima ne okelo lwar mar ndegeno. Tumekuwa na ng'eno parliament ya 11 na 12 tangu 2013 mpaka 2022, na ni mtu ambaye mimi nimejua ni hodari kwa mambo ya kutetea watu wake. Ni mtu ambaye Kenya inajua kama shujaa, ambaye hakuwa akipea nafasi mtu yoyote kusumbua watu wake. Alikuwa anapigania haki yao kwa ardhi ambayo wananyang'anywa. Nikataka kuambia familia yake poleni sana, watu wa Emurua Dikir na wale ambao walikuwa wanatumikia kama chairman kwa parliament committee ambayo ilikuwa inasimamia mambo ya manyumba na public works. Nikataka tu kuuliza serikali ihakikishe kwamba wamefanya uchunguzi wa kina, ndio waambie Wakenya ni nini ilitendeka.